için ne yapsın ana Daniyar деген Meral Cündük falan. O atan öbürteyin bak kaldı. Siz kıysa bilesiz mi dedi. O bileyim. Demedim onday olsa kıysan aytsınız dedi. Boladı men Kuralay Sulu'nun kıssasını aytıp vereyim. Oynasan ötken günde aytadı jar tındasan estinedi bir tereң sır oyulup ömür sönüp köp soğulgan sureti ötkenlerden aldımda tur. Kazaktın esin kanı dolgan kezde jav joruk japan tünde tolgan kezde boluptu montay attı bir adildi uruvu oypas kıpçak orta yüzde. Ayda el kadarda kıllar aytkanın dönөгöde bubat deredi belki gözgön sıkılsa da kim gündüz hep söyleki nereldi döküldüası yok olsa onday varası yok bırakta yermen eldim oylaytınlar gözü motteketmin balası yok tokalda жалғыз туған kayır geldi Tuğanda kuvantı bet barlık elde bir toyda diyor Tılıtıya kudu kolçakta yılda En sonunda alkıysa Montay bir sonda sırtta çıkıp etken eken Жаңа қалдан туған қайыр келді деген баласы елдің бәрі Монтекеге қалай естіртеміз Сырбанда Монтек біліп қойыпты дейді Жағы бүтін тұлпары жоқ бүтін сұңқары жоқ Бармансыз адам болмайды Ел болса мен sıkıldı yer tuvaladı, ел болмаса не туылады, қамықпаңдар деп өзіне-өзі көңіл айтып басып айтыпты дейді. Сонда ұзын бойлы кеген, қара мұрты бар бір жігіт тұрып, дүнияда армансыз бір адам көрдім. Sırdaryanın boyunda Kelden деген bir bay var eкен, 18 ulu var eкен. 18 ulu, 18 ağul boptu. Sol adamda arman жоқ депті. Sodan жаңа кішкентай шілдақана баланы жерге қойып болыпты. O bir zaman ötkönde жаңағы жігітті алып, және бірнеше кәрияларды ертіп, содан Sırdaryanın boyunda жаңа Keldenге барыпты дейді. Keldenге барса, сода 80'nin kalendine çıkan adam eкен. Sodan oy, osындай. Biz endi mınау izlep geldik sizde. Montay bir de bestuşede dep. Bulay zamasın karşı alıp mal soyup. O bular tamam işi ben gibi esip sonda sizde arman yok dep izlep geldi. Benim osunda bir çıldakana bana böyle degende. Sonda tır bulay beyvişesine veraptı deydi. Beyvişesi yırttı aldım ha. Sonda 40-50 otasıkan eline Kuralay Sulu'nu alıp kaçkanını aytmaptı deydi. Mine burunlu adamlardı. Neyse. Sonra da Kuralay Sulu'nun kıssası şuradan başlanardı. Bir yıl Tarbagatay tağında osundaydı. O gözde Tarbagatay tağında ana kalmaklar menen kazaklar son biri çabadı eken. So gözde kündüz yerler mal bağıp tanga tünü menen malды kütüp tanga yok. Ayellerdi erkekçe kiyindirip son жылқыны айдап береді екен алдына сап. Сонда Қаратау деген тауда со әйелдерді алып шығып жылқыны алдына сарғанда ойбай жау тиді деп сонымен алғы жерде еркектердің бәрі жаңадан ұйқыға кірген әйелдердің алдындағы жылқыны қалмақтар айдап сонда жаңа келгені 18 жастағы кез екен. Сонда бір өзі бір бәсіресі бар екен. Sonra Sırıldağıp деген жылқыны үркөтетін bir немесі бар екен. Сонымен жылқыны үркөтіп, жаңағы өзінің бәсіресін ұстап, жылқыны қайтара бергенде қарағасқа тыққан қарақалпақ киген садақпенен сол Монтайды атып, жамбасына тиіп, сол Монтай қалып, сол қалмаққа қолды болады екен ғой. Міне. Қолды болып, содан қазақтың батыры деп, бұл бір неге сабаға сақ қояды екен. Tamaqlı söğürden beredi ki dereti sonun içinde. Sonda anamına ötken Kazak'ın batırı dep betine kara üye jaladı ki. Sonda bir günün kalmakların bir meyram boп alıp sonda жаңа Kuralay aslında koldu boğan çeşesi Kazak'ın kız eken. Menen tuğan kız bolsan Kazak'ın eteğinin ıstaytevi Müslümanın eteğini usta dep örüp ketken eken çerine. Sonda sok ki Kazak'ın bir batır kepti dep Kuralay izlep gelip Sodan kekti babana kegimde almaya kayıtmayımın, öştü baban kalmaktan öşümde almaya kayıtmayımın deyip deganda Kuralay жылап,
Meni de çeşemin osday aytkan nesi var edi. Men zatım kalmak balama çeşem kazak. Men осы yaşamın dep. Eki vada lazım sonra kaçadı. Sonra kuralaydı kısasız bastalar. Osday etti. Böyle